Parlok hakane ke video saya sempat ngan shim kum kalat ai kublai Christmas basuk bat bakmen pi baro ki parlok ki bajuyai page bat kersan ya kaneka channel te mentah hakane ke video ngan wanra ya ki jibentip na ki kam laplai da ka IIM Shillong na mentah ki post jongki assistant manager te parlok sapit ya kene ke video hadu banda kod mapnyo ya ki detail bakamnya na benta kini ki post bala pelat daka IIM Shillong te parlok ada pidi ibarang thamai ya kene ke channel sengaw hab na ilat ya kene ke video bat pen share segi parlok ke jongpi bat kumjuru ban subscribe ya kene ka channel. Ka Indian Institute of Management Shillong Meghalaya ka code application pi na bentai kini ki post jongki assistant manager bat cluster ban submit ya ki application form ko jongpi kadai hadu ka ar kunai terek Januari arjar arpsau te parlok sapet ya kini ke video hadu banda code te na bentai kini ki post jongki assistant manager ki number ki post ki belat ki don hadu sau post bat haka jinsiu kadai haka pe level ka vendriu kum balai sanajar sauspa aka shibnai bat hakarta ka fill up na apply kadai hakarta ka bakat pra hadu live sansnem karta bat napenta ka keran pule ki shim ki bela pendap ya ka graduate na kano stream na kano ka recognize university lane ka baniaran kat leng basan sanbersan mak bat pidiru bandon sansnem ka experience bantrei kumu officer assistant haka pe level ke basau bat napenta ka selection process ka dealing ba ka relevant jong ka working experience writing test ka kentup ya ka subject knowledge English bat communication bat ka aptitude test bat ka skill test bat napenta ka application fees napenta ki general ka dei saus patengka namenta ki SC, ST, bat OBC, kadai arspat tengka, bat namenta ki woman candidate, bat PWD, nil, omdan. Te kumno fill up na apply namenta ka IIM Shillong, requirement ada sau, namenta kini ki post jongki assistant manager job vacancy. Te parlok lada pidon kamon bat ka karan pule, fill up na apply online, yang ba ka requirement portal, jongka IIM Shillong. But ka link ban apply ngalabu a description jongkaneka video but hadin ba pila dep ban apply online pihak ban print ya barok ki dokumen but pihak ban penpoi sya ka chief administration officer IIM Shillong Sauli Shillong niau khandai lai not iwei pra Meghalaya but ka seal envelope to be subscribed application for the post of assistant manager Shwa ka arp naitrik Januari arjar arpsau te parlok hakane ke video tang kini jibentip nam tak kini kam lapla daka IIM Shillong bat lada pidon kano kepat ka bapim bat syaibha sengabha ban komen hakane ka video kublai shibon.